Pozdrav kolege, ovo će biti jedan baš kratak video. Da vam kažem nešto, znači vjerovatno će neko da ima u svom zasadu pa da se zabrine šta je i kako je, da objasnim zašto se list suši. Ako imate ovakvu situaciju, da se ovaj vršni list, znači na grani ovako jednostavno suši, ili kao ovdje, znači vidite ovdje ovo je rađen tretman, ima kao linske gline, biljka je zdrava, nema bolesti, ali se ipak ovako ovaj vršni list osuši jedno i ovdje gore, ne znam da li može se vidi, da znate u čemu je problem. Problem je u nedostatku vode. Ove moje biljke su žedne, iako je sada trenutno kap po kap aktivan. Evo ga. Jednostavno biljke troše mnogo više vode, odnosno gube mnogo više vode nego što mogu da iscrpe iz zemljišta, a i nema toliko u zemljištu vode jer ja ne mogu im dodam toliko dobro. Evo vidite, znači to je nešto što sam ja primijetio, ja stvarno ne znam da li tako pišu u literaturi, ali ovo je neko moje zapažanje. Znači ovako listovi kad se suše, jednostavno biljka ih odbacuje zato što joj fali vode, previše toplo, previše sunca, a premalo vode. Evo, vidi se ovdje, znači kapljači rade, ali sve to nedovoljno. Jednostavno biljkama treba više vode i one prvo odbacuju ovako. Znači na vrhu grane ovo po jedan list, kod mene je to ovdje epidemija, ali šta da radim? Znači zemlja je ispucala, evo vidite, znači katastrofa, tako da su biljke žedne i to je to, šta da im radim? Ja ne mogu više da im dam vode nego što sada im dajem. Evo trenutno i radi, kao što rekao, kap po kap. Evo vidite ovdje, dva listića vršna su odbačena na ovoj grani, znači nisu bolesni, nisu ništa, jednostavno fali vode. A ovdje je otpao, vidi se da, znači gdje je bio, jednostavno sušio se i otpao. Inače, ne znam, možda se vidi, ovo bagrenje je odbacilo, pa da kažem 2/3 lista. Bukvalno delo je, ne znam, evo vidi se ovdje je jedna grana. Na toj grani nema možda 10 lista, sve je odbačeno. Ili evo ovdje, znači jednostavno je biljka odbacila svo moguće lišće, nije svo, ali veći deo lista zato što joj fali vode. Eto toliko, nadam se da vam je ovaj video bio neke koristi, pa se vidimo u nekom sljedeći. Pozdrav!